Lefatshe la Botswana le gopola mogaka wa puso ya batho ka batho se seretse kgama ka letsatsi la belegweng ka lone. Lekgotla la badiri la bolao la atlega mo dipuisanong tsa go okediwa ga dituelo go nna 4,000 pula ga ba direla puso ba dituelo tse di kwa tlase. Setlhopha sa setšhaba sa motshameko wa judo se tsabakela kwa metshamekong ya Tshwane African Open. Ntselo ke la gante bogang sebetlela o tla rnela tsa metshameko ga re ntse re tsweletse topotaposa o ranna ka puo ya diatla go tsong ka mogela a bodi amogele mo pegong ya ntlha tsatsi e nnile le le kgethegileng jaaka setšhaba se ne se eme ka tlhomamo go gakologelwa le go keteka botshelo jwa tautona wa ntlha ebile le wa pele wa lefatshe la Botswana se seretse kgama yo boeteledipele jwa gagwe bo nnileng seabe se segolo mo motheong wa puso ya batho ka batho e lefatshe leno le itshegeditseng mo tsamaisa dipuisanyo tsa palamente dithapelo ke o rapetse yone a bua mo boemong jwa ga tautona Advocate Dumaboko o supile fa ketapele ya ga se seretse kgama e ne totlomaditse tsamaiso ya puso e lolameng go direla dilo mo pontsheng ga mmogo le go tshegetsa tsotlhe tse di neng di tlhomame go eteletsa pele tlhabologo ya lefatshe leno le tšhaba ya lone Monica Tshela wa pega. Today's commemoration, a day dedicated to offer the nation and all those who have been touched by his selfless leadership to celebrate a momentous occasion reflecting on his lasting legacy. Seretse Kgama, who led the country during tough times, is being remembered for being Botswana's beacon of integrity, a true democrat, principles that have been key to achieving significant social welfare improvement and development. Seretse Kgama was a firm believer that development cannot optimally occur in the absence of good governance, or in circumstances where those who control the levels of political power to direct the state machinery fail to put in place the processes of accountability and transparency. He believed that certainty in the conduct of the affairs of government and public policy formulation and implementation are crucial for development and a stable democracy. Se teng ke gore ene se ne gore na dumela mo go sone tshwantse lo sone re se lemoge a dumela gore tshwantse re batho ba nne le tshwanelo ya gore ba ntshe maikutlo a bone se e leng gore le pusentsa re tsa gore re ithutile go le go ntse mo go ene le ba ne le gore ba na ba berekisanya le bone mme ke tsa gore mo se se le teng re le rona re le baeteledipele ba gompieno re tshwanetse gore re ithute gore go harologana le motho ka maikutlo go harologana le motho ka megopolo ga se molato ke bontlha bongwe ja puso ya batho ka batho. Seretse, who went through colonial and political resistance for his marriage to Ruth and his position as chief, defied the odds going against racial discrimination. This to the nation and those close to him is true wisdom worth recognition. His legacy lives on in the institutions he built, the values he championed, and the peace he preserved. And today, o sotla di tshwarela ka pego eo e le ya sesemane mme ha re tswelela tiro ya go baakanya ditsela tse di lomaganyang metse ya Damchurchina Madinare le Robelela mo go e tona ya Selebephikwe Serule e abilweng ka madi a 95 million pula e tla tswelela morago ga go emisiwa ka kitiego ya dituelo go tsweng kwa pusong tona dipalamo le dikago Reno a Salakae o na le kudisa kwa Madinare mo phuthegong ya kgotla e neng e rulagantswe ke mo palamente gape le tona wa dikgaolo le tsongwa re ke Tlhalefile Motshegwa mo dikgweding di le 16 fa e sale khamphane ya Ocean Cables Pty Ltd e simolola tiro e saletse kwa morago ka 29% jaaka e le tsamaiso mo pusong ya batho ka batho e beileng kwa pele morero le boikarabelo setšhaba sa kgaolo ya Madinare se ne sa gwetla dikarabo le ditlhaloso go bogologolo re sala kae re biditswe go Paradise re bolelwa gore skontri sa Damchurchina last year ka August se tabo se hedile tsela manyana ka be sa bolohela ka gore yana gate madi ke madi a diako re nna re bitswa re wa be wa mona ge ga gona tswello pele re dumalane le ba Ministry of Finance ya ka ke bua jana invoice ya gago e go banking hall ya Ministry of Finance mo bikinye kana e latelang o sontso ra duelwe tsela e simollwe e te kgone go hela kana go e dumalane
tshwetso ya go tsweledisa tiro ya go baakanya ditsela e neseditswe pula e lemogwa e le kgatelopele mo tsholefelong ya gore Madinare e tla nna kgaolo ya khansele e ikemetseng go tsamaelana le maikaelelo a puso a go hetla ditlhabololo tse di ka godisang itsholelo mo dikgaolong. Tsamaiso ya itsholelo ka ha ne ntse ka teng ne re tsaya gore dithabololo ga go te go agua madirelo re be re tsaya gore madirelo a tshwanetse go nna ko ditoropong batho ba tswa ko magaeng ba re ba go batla tiro ko ditoropong. Puo e re e buang ke gore dithabololo di tshwanetse tsaya ko magaeng ditsela metsi dikwele dipatela le madirelo a ya go thomiwa teng gore ha re batla food security go ntsha dijo re tshwanetse ra dira gore batho ba nne ko masimo ba na le kemonokeng le ko merakeng ya infrastructure. Ne ke kopa gore ya ka le re le batla go dira rural development a re lebeng dikopara se thata re motshegwa mme ebile re rute batho ba dikgaolo tsa rona gore dikgaolo tse di itshwaraganya e nngwe ke ya di-VDC ya ka ha le re le thabolola di-VDC mongame ya ka gore o batla mafomtiri go a kodimo mme morena ke kopa gore le inducte batho ba le rona re le dikgosana le dikgosi re ha re ta mo ditirong a re inductiwe. Go botlhokwa thata gore ha re teletse re nna re ya ko bathong ra go bona gore a mme re gata sentle kana go na le dingwe tse dišwa tse di tshwanetseng tsa dirwa kana go na le dingwe tse dikgologolo tse di tshwanetseng tsa latlhwa. Therisano le megopolo go tswa mo bokopanong jo e tsosolositse tsholofelo ya tlhabololo itsholelo mo dikgaolong. Karabo Molosi, BTV News, Madinare. Mothusa-tona wa dikgaolo le tsa ngore Ignatius Moswane wa kgotse maloko a mokgatlho wa balekane ba Botswana go bo ba tsere nako ya go phepafatsa toropo ya Francistown. Re Moswane o gateletse botlhokwa jwa go phepafatsa tikologo nako tsotlhe ke di bonyele karake ka pego. Re Moswane a re go botlhokwa gore barekisi ba beeletse mo tikologong ya bone ka go e phepafatsa a gwetlha barekisi ba kwa mapalamelong a dibese go netefatsa gore ba obamela melawana e ba e beetsweng ke khansele le go phepafatsa fa ba direlang teng gore toropo ya Francistown e kgatlhegelwe ke babeeletsi. A re neng ha batshe le badirisi ba tikologo ya rona ke simolla ka yone bus rank badirisi ba bus rank gore le bone a ko ba tsene mo thulaganyong ya gore ba nne le go batla letseno ba investe mo tikologong ye ba direlang mo go yone go bona gore a go ka se go hetoge mme re kopa gore Batswana betso lo tlhahela ko malapeng lo tlhahela ko di-open spacing lo tlhahela ko le leng teng ko madirelong rotlhe re tshwentse ra lwela go bona Botswana yo phepa re tshwentse ra bona tikologo ye phepa re tshwentse ra bona tikologo e melediwang mathe ke baeti ba mahatshehatse. Re rotloetsa gore a re sekang ra latlha mabotlolo tota le one mabotlolo ao a di-2 liters ao a ka rekisiwa di-boxe le tsone di ka rekisiwa. Ba khansele ba tlhalositse fa go na le dikgwebo tse dintsi mo toropong e tse di tlhokang gore di tshwaraganele go phepafatsa ka gore khansele e ka se kgone e le esi. Gore motho a ta itse Botswana a itse Motswana o tshwanetse a bone Francistown pele mme a e ka re a etela Francistown o le leswe gore a re impression e tsena mo mothong o gore Batswana ba leswe Botswana o leswe ntse hela jalo so re be re bona gore mme gore re le balekane ba Botswana se re ka se dirang let's make something hyping gore re dire gore batho ba lemoge botlhokwa jwa a clean environment. Re bantsi mo toropong ya rona re na le di-business tse dintsi mo toropong re dira dilo tse dintsi mo toropong mme ka yone tsela eo re heletsa re na le production e ntsi ya matakala e le gore khansele le nosi ga e ka ya kgona ga e ka ya kgona re tlhokana le thuso tse di tshwanang tsa lona hela yalo. Batho ba gwethiwa go thama dikoporase ba bo ba simolola go gweba ka matlakala. Ke di bonyele kalake BTV News, Francistown. Baswana go rala lefatshe leno ba tlhotse ba ipelela botshelo le seabe sa toutona wa pele re se seretse kgama ba gakologela boeteledipele jwa bopelonomi jo bo agile motheo wa kagiso puso ya batho ka batho le tirisano mmogo mo nakong eno
re gonela pego eo. Letsatsi le le segelwa fa thoko go fa tšhaba eno le bao ba neng a ba ama ka boeteledipele jwa gagwe jo bo nonofileng, go keteka le gone go gopola seabe sa tautona yo wa pele mo dithabololong tsa lefatshe leno. Se re Sekgama yo neng a etelela lefatshe leno ka dinako tse di thata, o gakologelwa e le mogaka yo neng a beile kwa pele thabologo ya batho ba lefatshe leno. Se Sekgama was a firm believer that development cannot optimally occur in the absence of good governance, or in circumstances where those who control the levels of political power to direct the state machinery fail to put in place the processes of accountability and transparency. He believed that certainty in the conduct of the affairs of government and public policy formulation and implementation are crucial for development and a stable democracy. Se se teng ke gore ene se ne gore na dumela mo go sone tshwantse le sone re se lemoge a dumela gore tshwantse re batho ba nne le tshwanelo ya gore ba ntshe maikutlo a bone se e leng gore le pusentsha re tsa gore re ithutile go le go ntsi mo go ene le ba neng le gore ba na ba berekisanya le bone mme ke tsa gore mo se se le teng re le rona re le baeteledipele ba gompieno re tshwanetse gore re ithute gore go harologana le motho ka maikutlo go harologana le motho ka megopolo ga se molato ke bontsha bongwe ja puso ya batho ka batho. Seretse yo neng a rala dikgwetho tse di farologaneng ka dinako tsa mebuso ya bokoloni le sepolotiki ka ntlha ya lenyalo la gagwe le Ruth le maemo a gagwe a bogosi, ona a supegesa lefatshe ga ene a le kgathanong le kgethololo ya letso le mmala, sengwe se se supang ha ruri e le moeteledipele yo pharologano. His legacy lives on in the institutions he built, the values he championed, and the peace he preserved. And today, as in many other countries in this globe, we face new challenges, be they economic, social, or environmental. We must remember the examples that were set. He taught us that progress is only possible when we work together, put our people first, and remain guided by integrity and vision. Moleto o ta tswelela o tshegetswa go ya pele e le go lemoga tautona wa pele se re Sekgama yo neng a tabo a ipelela letsatsi la gagwe la matsalo la bo 104 ha ne a santse a le mo botshelong. Monica Setswaela, BTV News, Gaborone. Tona wa lephata la Pereko le Selegae re Pius Mokgware o rotloeditse kereke go dira go feta go rera lefoko mo tirong ya bone ka go lwantsha borukutli le ditiriso tse dingwe tse di sa jeseng diwelang le ditiro tse dingwe tota tse di sa jeseng diwelang tse di tshwanang go kgontsho ya bong e tsweletseng ka go anama mo lefatsheng leno. A re gareng ga tse dingwe kereke e tshwanetse ya ga setšhaba ya rotloetsa boitsholo jo bo lolameng ka go netefatsa gore batho ba tshela mmogo ka lorato le thokgamo. Re Mokgware a re puso e ntšha e lemoga seabe sa kereke ke ka mo ngena le dithulaganyo tsa go abela dikereke ditsha. O buile se kwa moletlong wa dijo no o rulaganyitswe ke kereke ya Pentecostal Holiness kwa Francistown ka Matlhatso. Molotlo ono o tshwerwe ka maikaelelo a go kwanyetsa kereke eo madi gore hitlhelele toro ya go aga ntlo ya kobamelo. Gore re le kereke re nne re ema ka dinao re bua re bona la le gone re dira ba gaetsho go rera is not enough. Action is important. Are men ka dinao re lwantsheng se ga jaja se tlo go re fetsa ga gona le pele lapa le le ka folang nako le nako le bela kanya mongwe wa ga bone ngwana wa bone a tsamaile ka tsela ye re bonang batho ba tsamaisa batho ka yona ga gona o bola motho gore it is because of love. Love has never said you should go out and kill people. Love has always said accept and appreciate everyone. So this is what we should fight for as the church. Ele ka kopa go bona kereke e godile kereke ya ga setšhaba sa rona di kereke ra itse go na le baka di eme gantsi di batla ditse mme goromente o wa rona o ikemiseditse gore a thuse dikereke ka ditse dikereke di neelwe ditse.
wa santse o lebedi kgang tsa Botswana Television re gatela pele lephata la khiro ya badirelapuso la DPSM le lekgotla la babereki la Botswana Land Boards, Local Authorities and Health Workers Union ba kgonne go etsa tumalano ya go okeletsa maloko a lekgotla leo dituelo mo ngwageng wa 2025-2026 dipuisano tseo tse di ne di a simolola tota kgwedi ya Motsheganong e le 20 monongwaga ke makgotla a babereki a le marataro a ikopantseng le lekgotla le lengwe le le neng le ikemetse mme diwediwa jaana makgotla a matlhano a babereki a ikgogetse morago go ka ikemela mo dipuisanong le mohiri dintlha tsa botlhokwa mo tumalanong ena di ne di akaretsa go tokafatsa dituelo tsa babereki ba puso ba ba ntseng ba amogela dituelo tse di kwa tlase ba dikalesa A3, A2 le A1 ba jaanong ba tla amogelang 4,000 pula go simolola ka kgwedi ya Motsheganong monongwaga babereki ba gape ba okeleditswe madi a boroko go nna 653 pula mo kamela lephata la khiro ya badirelapuso mme ga one matsholo a re go ela ga dipuisano tseo tsa lekgotla la bolao le katlego e kgolo go lebeletswe gore puso e ntshitse madi hela a kanang ka 256 million pula go mo kgaoganyong ke maloko a makgotla otlhe ka borataro a re mohiri o santse a tsweletse a naalana le makgotla a matlhano a setseng go wetsa dipuisano tumalano tse re di irang tse ga se tse e leng gore di nyatsa gore ditlhotlhwa ga di go godimo ke tse di reng sephatšhe tota se kgaritlhegile ga gona sepe yana gore mente wa napa ga ka kgonang teng gore bogolo jang babereki ba ba ko tlase ba kgona go goroga ko living wage mme le ba ba ko godimonyana ga o tla utlwa bo negotiatara ba bua ba diwane motho wa teng wa go goroga mo go 700 e le yone eo ya housing and upkeep re dumela gore ke madi a leng gore motho o ka kgona go petša hale le hale gore bogolo ka gore ga re kgone tse dingwe tse setseng di builwe ke di-negotiatara re kgona gore re hitlhelele go gongwe go tshegetsa manokonoko a mongwe le mongwe a lebaganeng ke one se ne ntse re se bua le bone ne le gore a mo thulaganyo e re e dirang re bone gore babereki ba e leng gore gongwe ba mogela madi a ko tlase ba goroga mo seelong se e leng gore re ka kgona gore re tshware 4,000 pula ka sone mme go na le dingwe tse e leng gore ne re di lebile gore ga ya ka re tshotse sepatšhe se sentse yana madi re a kgaoganya ka tsela e ntseng jang gore re se ke ra iphitlhela re hitile mme ke madi a leng gore a ka tsana mo pateng ya Motswana ka matsatsi yone ke gone mo re reng re hitheletse tumalano le mohiri goreng babereki ba puso ba salary scales from A3 go ya go A2 ba okeletswe ga godimo ga housing and upkeep allowance ntseng ba etsa ya 452 pula go tsengwe 653 pula gore madi a bona a oketsege ka tsela e ntseng jalo re dumela gore ke phitlhelelo e go godimo thata e leng gore re ka se ke re e galale re simolotse dibeke tse tharo tse di hitileng re le mmogo mme ya ka ga o itse the details tsa content ya di-negotiations ga kae ga gore go na le ganeng re dumalana teng le gane re sa dumalane teng ka gore go lebega go na le bothata ja gore re dumalane le mohiri yaanong go senka yaanong re ye ko goreng go deadlockiwe rona ra bona e kare ga re kry-a teng ka gore go ne go na le sengwe se se neng se le mo tafoleng mohiri a se beile bolo jang one madi a kana 256 million pula ya tswa go harologana le bakaoreng ba bangwe gone gong gore rona ga re dumele gore tshwanetse re ye ko deadlockong e leng gore it might end up ka industrial action kana strike ga gore tumelano ga e tswelele pele e nna teng mogareng ga matlhakore o mabedi so Kgosi ya Bakwena Kgosigadi wa boraro wa kgotse mokgatho wa Widows Working Together wa monogae go bo eme ka dinao go ema nokeng bomme ba ba tlholagadi o supile fa mokgatho ona le seabe se se bonalang sa go ema le bomme ba ba tlholagadi mo dikgwetlhong tse ba diralelang mo loetong la bone la botshelo Kgosigadi o buile se ka letsatsi la segopotso sa bomme ba ba tlhokafaletsweng ke borre la mafatshefatshe kwa Molepolole ka Matlhatso le Ziklas wa pega Letsatsi la mafatshefatshe la segopotso sa bomme ba ba latlhegetsweng ke borreng le tshegetswa ngwaga le ngwaga ka kgwedi ya Seetebosigo go gopola go fa mowa le nako bomme ba ba tlholagadi go rala lefatshe ka bophara letsatsi le simolodisitswe go lwela ditshwanelo le boitekanelo jwa batholagadi ka jalo monogae le gone ga bo go tshegetswa letsatsi go lemoga tshokolo bonata le bopelokgale jwa bomme ba ba latlhegetsweng ke borreng ebile gape re thusane joko e leng gore ra be re rweleye
ke re manenokeng re ntshane mo diemong tse di harologaneng. Go botlhokwa gore re itse tse ba di tlhokang re tshwaraganna go ba sireletsa, go ba tlhokomela le go ba tlisetsa tshologelo ya bokamoso. Tse tsotlhe e le go diragatsa maitlamo a go nna tšhaba e thusang botlhe. Bangwe ba bomme ba batholagadi ba ne ba nankola dingwe tsa dikgwetlho tse ba di ralelang mo leetong la bone morago go latlhegelwa ke borre. Ke ne ka kopana le dikgwetlho tse di botlhoko. Ke batla go lera ke re sengwe le sengwe ga o batla gore Modimo a go thuse mo gare ga seemo seo se raletseng ke gore o se neele Modimo. Ke lemogile kgokgontsho ya rona le batholagadi go tswa ka ga molaong wa lehatseng. Ke kgokgontshitswe ke mosepele wa ke o tsamaileng ga ke hetola maina mo dilong tsa monnane. Mosepele wa bone wa no wa nkhutsahatsa. Maokwa a lebagane le modiredi, maokwa a lebagane le rona ba le romile gore re go dira melao ko parlamenteng gore re go bona gore a gone mme a melao e leng teng e mengwe e leng gore jaaka nna ke na bua melao e mengwe e jele boswa. Moitseanape wa tsa molao o ne a tsebisa batholagadi ka dingwe tsa ditshwanelo tsa bone. O na le tshwanelo ya go tsaya tshwetso o le nosi kana o na le bana ba gago ka se tlogela le tsamaiso a setswana le go godisiwa ga rona wa letlelesega gore o ka wa buisanya le bo matsala ka setho. Puso e rotloeditse go ema nokeng mekgatlho e tshwana ya Widows Working Together nokeng e le tsela nngwe ya go emisa kgethololo mo go bomme ba ba latlhegetsweng ke borre ba bone. Lizzy Class, PTV News, Molepolole. Moparlamente wa kgaolo ya gantsi wa gape le ntona wa dipalamo le dikago Reno wa Salakae a re go botlhokwa gore merafe e nne e rerisiwa ebile e nne le seabe se se tletseng mo megopolong ya mananeo a ka tlhabololang matshelo a bone. O buile se jaaka e ganeng go bula semmuso lefelo la Ecaterniville Product Center kwa motseng wa Bere le kogolone go tla tlhasiwang dibapalonageng di akaretsa Sengaparile, Mahupu, Morama gareng ga tse dingwe go di phuthela gore di rekisiwe e le dithoto tse di heletseng tsa boleng. A rutlepe go ka Ecatene ke lehoko la sesarwa le le rayang dilo tsa rona mme le tshwana le lehelo le le tlatsang dibapalanageng tsa kgaolo e di tlhotlhiwa be di phuthelwa sentle beng ga eo ba di rekisa go itirela le dinyana ka go e tla tlhotlha dibapalanageng di akaretsa mo Tsotsojane, Mahupu, Sengaparile gareng ga tse dingwe gore di kgatlhise leitlho di kgone go rekwa ke batho ham le kwa mahelong a mangwe. E tla be le wena yo bapalang maungo a o bo tla wa rekisa kwano o bo neelwa madi o bo bona gore o direng ka madi a wena ka sebedi. Sengaparile selekanyo sa 3,603.5 kg se na le dipoelo tsa madi a kana ka 113,520 pula. Already ko Tshobokwane dibuka di a supa gore madi a ke buang ka one ya ba dira ka 2024 hela jana maabane hela jana ba dirile dipoelo tse di kana ka 163,940 pula go bonwe mmaraka go raya gore ga o siane mo nageng mo o bapala maungo a gore wa go a rekisa kae ga se golo mo o tshwanetse gore ga se ka ga go robatsa ba di bapale a ba go Tshobokwane a ba go kae hela ko monno ba di bapale ba di tise kwana re tere di tlhatswe sentle re di brande ba ba tla ba di reka ha di a Germany kana di a South Africa we ba go di ante. Let this be a centralized position or centralized institute eleng gore we are going to process all those value products and let them be sent as finished or semi-finished. As ka Sengaparile sa tswa Tshobokwane be se hetela go godimo kwa a go nne le the value chain gore batshameki ba botlhe ba hele le bana le sengwe. Le ha go ne ga nna le madiadia mo go bulweng ga lehelo le hela le bulwa jaana ka nako e setšhaba se go tlhoang go batla methale e harologaneng ya itshetso go imola puso morwalo. Tiro e na ntshetswa madi a kanang ka $5 million
gore te go dira mananeo a e leng gore a kata a tlhabolola ka kwano re dirise meamiso e re nang le yone mo kgaolong ya rona dibapalanageng gore re itshetse ka yone re dire letseno re be re tlhabolole motse wa rona ka di-community trust re nang le tsone dibapalanageng tsa rona re kgone gore re di direise re di tlhotlhe di kgone gore di rekwe di re tsenyetse letseno banni ba kopiwa go ikgolaganya le makalana a maleba go batla ditiseletsong tse di tla ba letlang go bapala sepehela ka ga molaong gore ba kgone go se telegelo le mo tirisong ba tlhabolole matshelo a bone. Angela Nosa, Botswana Television, Bere. Ntebogang Sebetlela o gonela tsa metshameko. tla ke go leboge wena o lebile Samoka mo tsona tshong ka mogela ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela. Denzel Setso le Kua Yori ke bone ba fenyi ba kgaisano ya monongwaga ya Botswana Tennis Open e neng e wela ka mafelo a beke mono ga borone. Setso o fetogile mofenyi morago ga go fenya solofelo tsiang ka disete tse 2-0 mo motshamekong wa makgaolakgang wa basimane fa Yori ene a fentse Chelsea Chakanyuka ka disete 2-0 a re utlwe Kagiso Molelekwa. Motshameko wa ntlha wa letsatsi o makgaolakgang o bo kopantse batshameki ba bedi ba maemo a go godimo mo lefatsheng leno. Mo motshamekong ono go gagametse ga lebega fa Setso a tana seta ya ntlha e bonolo a tsaya ketapele 5-1 fela tsiang a boa ko morago go dira 5-5 le go isa sete eo ko deciding set ko Setso a ileng a kgona go bontsha botlhokwa go e fenya ka 7-6. Mo seteng ya bobedi Setso a tatetse tshameko ya gagwe mme a dira tsang diphoso go feta gape sete o ka 6-1 go fenya motshameko le sete 2-0 go fetoga mo bodi wa kgaisano le go igapela setela sa gauta le 12,000 pula. I was playing well, you know, my plans were working. Ke ne ke tshameka sente mo karolong ya ntlha ebile ke dira tsalano la me sente mme tsiang o ne a boa ko morago mme a lekalekanya dintlha ke ile ka ipolelela gore ke tshwanetse go tsepama mme ka kgona go berekela mo diphosong tsa gagwe. Ke ne ke dumela gore nka tsheka latlhegelwa mme seo se ntse gore ke kgone go fenya. The match even when he was playing insane. So I'm happy with how I handled it, and I came into the second set, you know, just a bit more steady. You know, I wanted to see if he could keep playing that amazing game, and you know, I think the fitness got to him. He couldn't keep it up, and I think that's where I got it. Second set, my body said, "Nyarra, you're done with this kid." Mo seteng ya bobedi letsapadi la mpheketsa mme fela Denzel ke motshameki wa thwathwa ebile o tshamekile bontle fela thata segolobogolo jang fa o lebile metsamanya go mo lebaleng ka kakaretso e ne le motshameko monate fela thata. The level kind of dropped, but I can't take credit away from him. He upped his game. Like, he started playing smarter. I was still playing chess. He was like, let's go checkers. You know what I mean? Like, but it was a good one. He was tougher. Mo makgaolong wa Setsana Kua Yori a gapa kgaisano ya monongwaga a sene go fenya Chelsea Chakanyuka ka 6-2-6-1 go gapa motshameko ka disete 2-0. I'm content, you know. Ke ikutlwa ke o le mogopolo go ne go se bonolo go tshameka kgatlhanong le tsala ya me mme fela ke kgotsofalela tshameko ya me. Ke ne ke tshogile kwa tshimologong mme fela ke itumelela gore ke kgonne go digela letshogo leo. I overcame it. Coming into the match, I was a little bit nervous, but I knew I was playing against a really good. Ke tsile mo motshamekong o ke itse fa ke tsile go lebagela motshameki wa thwathwa mme ke ne ke se ka fa tsa kgatolole epe. Yuri o tshamekile bontle mme ebile ke ile ka retelwa ke go itepatapanya le tshameko ya gagwe. On top of me, and she was everywhere, and I just couldn't match her energy. Mo makgaolakgang a doubles mme la borre bobedi jaga Isi Marobela le batsumi molefe ba fetogile ba fenye morago ga fenya ka disete 6-4-6-4 kgatlhanong le solofelo tsiang le Tshepo Mosarwa. Kgaisano ya Botswana Open e simolotseng ka mathatso e betse ke kgwedi ya Phukwi e rogwa. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Sehlopha sa setšhaba sa judo se gapile dietsele diroba bongwe kwa kgaisanong ya Tshwane African Open Judo Championship e neng e tshwerwe ka mafelo a beke kwa Pretoria, Africa Borwa. Mo dietseleng tseo ke le nngwe ya Gauta, selefera tse 5 le bronze tse 3 go fetsa jalo mo maemong a botlhano ka kakaretso mo kgaisanong eo ya malatsi a 4 e neng e tsenwe ke mafatshe a 11. Re utlwe tsegofatso Malepa.
Fatshe leno le ikgapetse seetsele seo sa Gauta ka Neelo Modise go tswa mo letlhakore la juniors le go neng go phadisana batshameki ba dingwaga tse di 12 go fitlha go tse di 20. Ka kakaretso Botswana e feditse mo maemong a boraro mo letlhakoreng le morago ga go fenya Gauta e le 1-3 ka Jeff David, Wango Chiapo le Hugo Segwele fa Talent Pelo ya me le Motheo Sitshiro ba dile ka dietsele tsa bronze. The competition wasn't easy, especially in seniors, because I was fighting juniors and seniors. Seniors, unfortunately, I couldn't get a medal, but I managed to get a gold in junior level, but it wasn't really easy. You know, it took a lot of dedication, hard work, and self-confidence for me to be able to, you know, to be able to get this medal. Naniki solfetsa gore ke otla ka gold medal tse pedi, I won. So e be go pala ko seniors, but for junior level, I was really confident. Yeah, junior yone, I have to be on the podium, and a gold was my main goal. Sanse ke le khakala thata di points tsa ka ha ise di goroge go ene goreng nkare ka LA 2028 again. So all I have to do right now is just to compete more, so that I can get more points for LA 2028. Mo letlhakore la cadet la basimane le basetsana ba dingwaga tse di 15 go fitlha go tse di 17, Pine Moreosele yo neng a lwa mo ntweng ya 48 kg o gapile seetsele sa Selefera mme Botswana e feditse mo maemong a botlhano ka kakaretso mo letlhakoreng le. Letlhakore la ba bagolwane Tumiso Phutlego go gapile Selefera fa Talent go Sitsile a dule ka bronze go netefatsa gore mo letlhakore le setlhopha sa Botswana se fetsa mo maemong a boraro. Had 11 athletes compete. Re ne re tsamaile le batshameki ba le 11 ba gaisana mo matlhakoreng a cadet, juniors le seniors. Batshameki ba rona ba dirile sentle bogolo jang ka gore sala ba gaisana mo dikgaisanong tsa mafatshe ngwaga o fetileng ka Phalane. Kgaisano e batshameki ba ne ba e dirisa go ibatlela phatlha go dikgaisanong tsa di-Olimpiki tsa LA 2028, kgaisano tsa mafatshe a selekanyo tsa 2026 la Africa Youth Games. Gore batshameki ba rona gore ba ye di-Olympiking tsa LA 2028 ba tlhoka go bo ba le mo go bantlha ba ba lekgole mo dipalopalong tsa Afrika. Motshameki wa rona Tumiso o kgonne go oketsa dintlha tsa gagwe a sutlelela fa godimonyana. Re tshwanela ke go romela batshameki ba rona go dikgaisanong tsa mafatshe go ba fa sebaka sa go kokoanya dintlha ka bana le bokgoni. Really good. Kgaisano e neng e ngwekile mafatshe a le 11 e ne e dirisiwa go ipatlela phatlha go dikgaisanong tse di tlang tse di-Olimpiki sa LA 2028, Commonwealth Games 2026 le Africa Youth Games. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Sesra Khama International Airport. Duela fela ka tselentseng jalo go dikgang tsa rona tsa metshameko go tsena kwa bosupa mme pele re kgaogana go lebile sa mokao ye mesentle gore ga kwala tseneng di go ga kwa pele. Lefatshe la Botswana le gopola mogaka wa puso ya batho ka batho se se kgama ka letsatsi leno la matsalo a gagwe. Lekgotla la badiri la Bolaodi le atlega mo dipuisanong tsa go okediwa ga dituelo go ya kwa go 4,000 pula ga badirela puso ba dikale tsa A3, A2 le A1. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa setšhaba sa judo se dira bontle kwa metshamekong e sa tswang go ela ya Tshwane African Open. Batsuri ba khutloteng ha tsana go ya bosipa ba tepolo api ba latela ka seemo sa bosa ke a boa moragonya. Bagaetsho ke a le dumedisa phirimane eno re ba gape re kopana ka tebelo pele ya maemo a bosa nna ke bidiwa Neo Aten. Mo nakong ya gompieno ga re lebelela mo lehatsheng la rona go bona maru mo mafelong ka bontsi. Ka moso gone ka tsatsi la boraro go tla thiba mo dikgaolong tse di mo borwa botlhaba kgatleng kweneng le gare le kwa bokone botlhaba. Dikgaolo tse dingwe tsa lefatshe leno gone go tla thiba ka bontlha bongwe. Betso re solofetse le kgonagalo ya diphefo tse di mashetla mo dikgaolong tse di mo kgalagadi borwa le gantsi ka jalo setšhaba se re tlodiwa go itlhokomela.
mo maphakeleng gone go tla ikutlwatsa go le tsididi mo dikgaolong tse di mo gantsi kgalagadi borwa botlhabakgatleng kwene borwa jwa kgaolo ya legare ka selekanyo sa 4 kwa Good Hope go yeng kwa bosupa kwa gantsi mafelo a mangwe a lefatshe leno gone go tla ikutlwatsa go le tsiditshana ka selekanyo sa 2 kwa Francistown go yeng kwa 13 kwa Panda Matenga mo tshokologong gone go tla tswela go ntse go ikutlwatsa go le tsididi mo dikgaolong tse di mo borwa botlhabakgatleng le kweneng ka selekanyo sa 11 mo toropokgolo ga Borone go eng kwa 21 kwa Good Hope dikgaolo tse dingwe gone go tla ikutlwatsa go le tsiditshana ka selekanyo sa 22 kwa Mahalape go eng kwa 25 kwa Kasane yaanong ga re tlhatlosa pego a rona re lebelela ditoropo dingwe tse di mo SADC go tla thiba kwa Maseru le kwa Johannesburg ka selekanyo sa 13 kwa Johannesburg kwa Manzini gone go tla tlhola go apogile go iketlile ka selekanyo sa 21 fa kwa Upington le kwa Cape Town gone go tla thiba ka kgonagalo ya pula go tla thiba kwa Antananarivo fa kwa Beira gone go tla tlhola go apogile go iketlile ka 25 fa kwa Harare le Lusaka go tla thiba ka bontlhabongwe go tla thiba ka bontlhabongwe ka kgonagalo a pula kwa Dar es Salaam ka 22 fa kwa Blantyre le kwa Luanda gone go tla thiba ka bontlhabongwe kwa Kinshasa go tla thiba ka 27 weso ke one pego a rona bosigong jono go itlhala re kopana mo go leletlang a re bokgaoganeng Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help.